Dalam Al-Quran maraja janji pengalah ta'ala lauri atanna di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Maka dana pengalah ta'ala fadhkuruni adhkurkum, angeraka tua mengeramu, ingatlah diriku maka saya akan mengingatmu. Angerangi pengalah ta'ala pasti nangerakku pengalah ta'ala. Zaman dimulakan Allah ya idik saya biasa kidik marengerang lauri pengalah ta'ala di tempat-tempat tertentu. Biasa ki idik marengerang lauri pengalah ta'ala hanya di masjid. Biasa ki marengerang hanya di pengajian. Biasa ki marengerang di musola. Naikia selain daripada tempat itu biasa lalu takalu fakir lauri pengalah ta'ala. Ridare tak takalu fakir pengalah ta'ala. Di pasai takalu fakir pengalah ta'ala. Ri kantoro tak takalu fakir lauri pengalah ta'ala. Ri onro jama-jamat tak biasa lalu kita takalu lauri pengalah ta'ala. Yang pada akhirnya nasabat takalu fakir marengera lauri pengalah ta'ala. Tidak jarang di antara kita melakukan kemaksiatan atau melakukan sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poncok nada ninggi tinggi tahu marengera lauri pengalah ta'ala. Musti angke pengalah ta'ala marengera lauri atanna. Betul parengerana pengalah ta'ala lauri di betul na ada yang naritu najalo kaki lala malempu. Maka dari itu maka dian regurut atau pandritai, ingatlah Allah saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu saat engkau susah. Angerangi pengalah ta'ala riwattumu manyameng, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nangerak ko riwattumu masusah. Maka dari itu zaman dimulakan Allah iye jancina pengalah ta'ala. Nape ko giro cara tak marengeral lori pengalah ta'ala. Salah satu caranya ya adalah ibtatonga sumpaja 5 wattui. Ye naro onronna kami nama lebih marengeraki mat dampe lauri pengalah ta'ala. Ia rega masikri ki lauri pengalah ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nigi to matapal lauri pengalah ta'ala. Musti masenang, musti manyameng, tentram hatinya saat mat dampe masikir lauri pengalah ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena memang sesungguhnya saat berzikir pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketentraman, kesejukan, kedamaian dalam hati manusia. Zaman dimulakan Allah yakko angka ke madam pelauri pengalah ta'ala. Wat dijaji pengalah ta'ala nawerengi atenangan rilaleng atita. Nah nigi tahu punaiwi ati matenang. Wat dijaji insyaallah sininna ampe kedona berekadana makdufe bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na wat din napapole pammasina pengalah ta'ala.